Kakilaka kung kichal baker and court. Kakilaka kung kichal kan makulungi patapatak. Nan sujali bilbil ni sa kung uyapa. Niya chala lir masa ng koto kung uya patapatak. Abang kililan sa ukan machay bigong pangata imeditate pongat wasa jojo mepit warong kan yarawi pampapa salika on Jesus so yung pagkata cha karyon timoti payo Paul kasi yayang timoti kang kakela katuanen nan triyang ari kamelele makomiyo ngoy kitrame kauno wipapangan sa word a child muimet a child timet so yung tata kakela kay child nan triyang child kinso so koros kapkaperenki tepil mia ang uya to ang god pwede ki child ngen mimenan palwar tak chojo palwar child kakang pangata eu ki te eu uya pa may I learn Kauno kan ping kakela kay child ngayon saraw me gatun pule re child son sawaso kan kakela kay child long sapol matato ni tuan ayo I share tonay life tonay yuka pakapki main coach tame no turun attack turun sanswood nan wohot nan paninay okay devil nan tatakan court apo kilangata vision asa may ipamanti mga ya pulnan puksaraw ya punda kasalihan ya tama uyawi apo kilangata ngoyo ay boda ititiyak ng pono aramas kasina na aramas ko spirit ngen ok meseleman miklang ray rasirokla Aganaman ray taman riyaman apa motomot aman ray ta mesliman na pono ayoki ititiak tuwaja tairugiti ititiak mekai motomot mekai slain tuwaja ramelar wonon ng pono so sa surround that sa mimina warongan circle ari kawewe me koto na imalya nito na ikikilang mo and meslain ka me wononer ka amay kapagap kemelar, kawalar. Kasinan motomot ka, ngayon kan maging kutono wang kumailap, at ako tsukitsuk. Ray ka, malawlaw, mesleman miklang, and anso me, tuwa kapumubung laut kan miya. So dami ako saya miya level in na child, lelong song kan, or yukosang ni level in a muntiti. Okay, pakatartok sin me so wata sin me go do lose and so me checking dan punot te pingaping silik checking kon la palan kasong me lauto me kan pakatarto okay do jara hierarchies magchekang lang lanang government mia level check lang lanan tiak mia take okay momo so mia hierarchies to nan win Satan nan win kingdom of darkness nan when ngayon out ko doon uwan sa pulmang ko charamas so ansa me ikilangan tamo ari ngay kapagaptro ngay ko doon pastor and kauno kasaliyang yamma so janano ko lalaut nan spiritual warfare pag iso jale bilibil tamo uyaw nan physical a real nan spirit okay man nan physical check alap akamay check alap incense check alap basili sunsweat pokita mipalingen ngayon sa utrakan at child muntiti kan ari kakela kay kitel puksarawat iti yung child muntiti ngayon kan nito na ikilangat ngayon ako heuso na yakutuwa okay minta isujaban rest na tuwaja sujaban sujalay paki ukan life diban sujab opportunity usa masa ng god koros ibaw ya okay kay dekjo usap kapaka Puigi ikilang ako slain, ikilang ako ngen ko ramelar, ratayrongi we rail mela, so larang ang rail, ap kamarain mo kutunyo, san rengen sarawyenta, mewonon ka, mepupudir ka, rawokila,
amay kapakap. Karade kakela kay kichay song kapakap ka. Kakela kay kichay song kapakap ka eng iadmit ikamelele chakano pangata. Niya chay bangkan war langkot. Niya chay bangkan pul achay maur kauno examen kauno koan kauno mangi song koras makamuyongoy kukuwilale. Ichaban parata motive tuwaja dami dando achal moyong magchal wiyaki dami chal wiyaki magchal Ngoangki magchal menga paranita kot magchal ongi ay genggelang ministry te papakot. It's a rescue mission. Tuwaja aramas kay me baby winan matao akom changwong kapitala iwana real magchaban dami kuwan missionaya wiyakin sene and so dami meng kapakap is me meng kalokong. Okay, is chuno we kitami wiya ama jaban mataon count Jesus kachtor kamora aramas ka wiya Filipina rail trepan mela choror sangot yime tando Ngoangki and so paras kauna ban saunong ainam Ngoangki kiyang angenam totok chajon kabang pangata niyang bansukoilale eutam gelalta. Okay, refreshment from God poiki anointing te keidi miuyakas kaskul ki last week oto keidi mega tumpuler pomo niyang pilpan share to masano ma kay tegral chama rongo refresh gelalta. Okay, me batangi yopil poiki masanan melel masanan kamor masan makauno keye dear lale child. Gisi ben watakatacha kameleleme boli timoti bilshere ko tuan kaunaw yotatongi arasangan panokan me bol intindayang namanakap tena disciple dimodi kangkongongeyang en nantiyang ay may bilmangkongongey kichail nantiyang yaramen I save cha yaramen mo latra yes ayaramen bangkola nanlongayari momot sili. Okay, momot sili susu kauji. Paten kapakap pangena ka kuton literi kitel kuton wiya a koyak puen kawela sabon mangot pegar pona chel mor. Magarata kay pakchegin pangata. Okay, pakchegin su kautila. Okay, pakchegin joga tak chel wiya. Pipiyang sili songkan. Aptame minanchin sawan. Meko Russia yi attack. Okay, attack and yes out. Mugodon literary chabo, Pegaran court watch and de boy the rachel children. Pongata, Sugao Chila, Wegodon Kawela. Megodon Kawela, Agodon Brap, Agodon Gemela. Come young as Rabamuitong. Near Chabamang year Macauno Garong child megod, child that just sokaway, sokaway, Parachal Moyong Patel did their drug complain about the man say run. Okay, jaban man wiya sang nan moyong and sacrifice a chepa backward. Nantian der complain kiyang god kapping and some American apallate and some American kapang. Kiyang god kapping, but in return you go to limbak udan a mangi tamakom yong kukuilale abanga kila kay kitala. So Korean Timothy Bayo, even if young child Amasani, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word. Okay? Paul, kasi yayan Timothy, kakalagiyang ni mongkot o count Jesus, mabangkatig aramas, mamamor o mamelakan, and so mabangkat to, gen patang masano. Okay, ken patang kemasano. So macas besudo patapatak. Atra mauren kasalita limbagan court and patapatak. Mauren me court wugitalarok, court me we a kawait, and we a patapatak. Weki Satan, eu mesojanki limbak. Pa misino godong kawela gamela pra. Aramas korosme, sujangan nganin saraw mimreren, resasak, resojanki limbak, or resasak yang aramas limbak. Okay, atra moren patapatak, or trak jam patapatak, Pugitra, what the kamele, just took
patanga me got mchai chukamelele magchai kamelele o ma real ma we are red tail imechela nane patangi. Okay, so masani preach the word, be ready in season and out of season, and the patanga masano answer chorus answer we deplicate answer we will give answer chorus. Okay, so tata bilong answer da then senita puegi masani yer patanga masano answer we deplicate answer we. Okay, preach in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Okay, kitan convince to it. Kakela kayong aramas renaleta masano. Convince them. Pataki yung rel memelelo poren osota renaleta. Okay, exhort what ki kakela ka o chebanasa me long suffering what ki isopatak pa ki ochongay mawar. Ibang kapatay ka helobo koko we nanita wen Christ wa. Ibang lokolongki lau Christ kachto. Okay, di dapat lokolongki kesaroki chasaroki ti kapanga kananchiyang. Okay, echa barangay sisol. Talwara chayka utuk again men mongo echa barangay bil men meira ngan sarawenda berda o yam quiet time watak puksarawi and so waras ngene chayka kan wuwang tama ko parangkot ay wewen long suffering kan kaloge ki paluwara ya tama ko parangkot pwede yan sa machamuitan Jesus at amor tandayang alay mor uyayota. Okay, count the I more so kaya lokaya ko makasampal Maurio mamelel Kauno me I count te wiata ni kilina waipe amang kapaka ngoyala sang. Imo kasampal ki chelen kapaka chelar ya sais mi chewi kapaka pang puya kachin mami o kachin taman so kang koras magchel ko saya yangi so ko saya long suffering and teaching niya chepan long suffering what ki logolong waray kowi hangga school logolong waray kowi tami manggo saya kapang yo logolong kowi lale agi kawi logolong kowi lale po kita kaide kinsena tel pantuwe Jesus agot to ipatag aramasuwang aramas kailongki kapaik sapul malopu spentame manggola lopu kaiten apo masani not my will thine be done kupromian and poita kaide kinsene you were long suffering. Okay, just to endure chama mamaok sili asansal debis to sansal palilaw to konong to sansal mamaok mongkot. Apo masani long suffering ko way wrong po makaschubil mamaong gisili songa walagan magalel Kauno kamelele mekin irong songa no ibilkin incense wood la kaysa sa maingen incense wood akin sang ka iya so sangya anso mekapan intercede ka kapakap kisili songkan ngen sarawi makachkach lalomo mam kapakapa to ka megot makanses wood ngen sarawi kan kiyaw kan ngenen totogi porque kapakap kaitek iloko yatra mo pan lalla la panatangi sekesek pel. Okay, kapakap tuwa siya iposon kapakap tuwa siya connect ngen saraw kato ka pano kuchaylo court so siya pang kapakap ki kuporong court kaitek atra en poita tama kuporong court kan koto ap kuporong court patere cha boy ngen sarawi niya chewi kapakap boy kuporong court en wiyawi. Okay, Jesus pataki yung warongko kupromi mo kapakapin sa matmot lang kupromi and wiyawi samba tuwa nan lang. Okay, kupromi and wiyawi samba tuwa nan lang karta kuporong court niya pa masandi so wickedfulness wasa koros ay mo karata aramasaman ni spirit filled aking kapakap ngayon saraw me mire na ramaso
again Ngoangki song kan me Kauno Ngoangki takin kon ni palingen okay mian quote emotion ari kodo reta through Holy Spirit makatlong recha masuja ng sarawi makarta okay kin testimony ragenda tama winaw ya Ngoangki ansong kapakap okay just so Ngoangki tibatrakan pues ebil suja kachibana ipa Ngoangki tipaikan onak I will mean me janan deep okay okay iudan bukilan kabanda jasoik kasane dikesoik kuariso belang court so achamaya just ang remorse mo uyawa maya kitipaikan onak ngay tutueta maya yin solang man ngonggelar nganawa chocho men pues ngan saraw chocho okay and some ngan saraw katlalam yar chocho kitama uyawi komi ngoy song kapakap man chapang kon ngan saraw so bilin masatrakan expression kapakap bil sangsang kay de katramini instance with lang ay sangsang dengan saraw chocho nan nganeo sangsang ime bil sangsang ki sangsang Mia sang kaya sang kaudak. Debil kaya an sang kaudak job tay mong god. Okay, you sang adotra ke kinin durga kapung lokayan da oh my god sang na mau tuwa lokayan me pilpoy chikitik sang mau sang aramasaman me bangkon presence of God mochang kauno nganang god hapa sinan moa. Asalaga kuya mewat paluara bantuja melted pipasan just chukak pil papadiat silly tuja chay kotla ija bagaka kuya sang and capping sang and kalangan aware of his presence okay so kasambal ang sa chakin imendaki iralakan mautaut kungen sarawi sabol mangkot porque masoja ngen sarawi Mirecha chasotokon mongyong te kupurur and Kauno. Nge chaban chukon chaban bi kapagaben dame chama the water. Chaban chukon tamakot uyakokon me bit kichail debil aramasakan me checking kapagapki. Okay? For the time will come iratigitik siluo. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Okay, masani me anso ban leloto maramas pan malkila patang kan memelel. Okay, kom ka kwatak ni sabul mamu masanin pombian po abang kawewes sana mau ikaw kawewe tame lokayang wayo kasayani tuwanay wewe kiyap. Lokayang pombian abang ka sans alamawang kamay iwat-watak ng karyan tumati tayo tuwan pola kangkangong demodi and nantiyang and lalapot. So ikaraban ay bilmen koskosay wi on kumail kachelagan me solang me sapal me uye pambaba kauno patapatak nan Facebook debil kowe sili monaramas debil nan church kachel wi kau ta kongot kachel wi eye wong kauno o kachel wi katropki atel rorokoto aramas nan wing court sang ni sawasan ngayon sarawi. So yung gusto ko saya chay chugan 100% bereperen jor chaygan pangata. Chaygan pangata ap chaman me court county sa sawi kapagap kang kachayl o mangi kachayl unsak magchay bisutran dayang main court pangatar ewangi. Okay, ap niyampan sokowi nanaw mo payik kaunokin saunangay. Again, rejuvenate akin kakela kay kachayla. Pweki karabawo me akachingapung kachalsa kachale ne wongi adrena ramas me kapakata me sutra wongi kartaban ligiligi komuyongoy pugitanyang katropki tame katropki pugitanyang matamatawo tama kauna matamatawa okay at chakaperin kan at chakentokan esolami winisampa Chavel waste time gear momod kiligilang gasto abe. Okay, morin masma, morin salong alama. Poketa kauno bless you. Kapaikin ukata, kapaikin yotak chan karwarugi okat kataropki kupura. Okay, okay ramas mentahaki. Poketa side time and go trail.
Okay, ya como yo ngoy muy dome Jesus atamor tader mendagi. Chabangin zo kau chilau pangata ap chaman miak roson makauno kumpul bo trail. Ansa machelo soyor ta ak chay biludadra sa kuwilale. Okay, chajan chay kin pangata. Chay strumen kay sisol chay kay sisol pokitak chay losa machela nane. Chay strumen kapakap chay litingon chay kapakap I long suffering maintindakan mak chay ban preach with long suffering. Chay ban endure chay ban sokowelale. Okay, pues kuprang court niya chay kosayayer me wialara chay kaun riyermen chay liang kaun chay dacha nanti welale. Eso chay ban papand amangi ke chay muna chay ban sarapasang on dayang amangi yer ap niya chay dacha trabaga mas wing God usongkan me kupur perengi and the song chikan ban hadet song chikan a bit omuroson airoson a bit acha auda acha kakela kai kichaila pugchailen nan chukoi nan ta me ga chena ka rong kichail okay rachik siluai ban ble wasaya for the time will come when they will not endure sound doctrine and so ban lelodo Maramasakaban Raban Solaman wrong, patak melel kan. Okay? But according to their own desires, apraban mempakija in kan. Because they have itchy ears, pogita salangaral kan pudong, takapudong, terapan, wrong masano, it's only a kamkamang salangaral kan duache, a kapudong rail, rachamanale. Okay? They will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Okay, ko saya me rapang kapasa ko ta masano abraban so paisan tame melelo. Ngiraban rong sa rong ime Jesus masani. Rong sa rong up sa yak mekot. Oraban pilcha tamaramen rong. Okay, kingala wrong ano kay testimony ni ray king gotuklan live kan. Oy ban ron laba, oy ban ron laba. Oy ban ron laba, oy ban ron laba. Pokita jay gilang ramas. Jay gilang ramas isme jay bungi, jay gilang masano. Mag jay gilang masano, masan koros jay ban men rong pueki kauno. Okay? But you be watchful in all things, and though afflictions, do the work of evangelists, fulfill your ministry. Okay, dami ko saya, ko lang sansal na warako Timothy Paul ma, ko lang sansal ap ko ko saya armas chika ni muna so raban solaman rom patak. Raban menalia cha merakan sa nawaon rong, raban soy kala patak melel kan. We awe mango. Ibano sa saya may patak melel, emenang buksarawi. Ngi may sukak tiaray patanga ng puksarawi, isaw ko plikaman mo. Ngi kahit karamaso, may saw ko plikam. Puya kima, one time patapatang kiyo makosa ng puksarawi. Puksaraw masa ng God. Amay sapal, epilkapkapul, truth, te melel. Mga saraw sa wasa kapuyan, ang kapulawi ni sansal. Okay, ap komiyo ngoy, chadeja, katangi aramas ko Rusya, so go blikam. On the time, me ban sa jam yiminan masano, ikijay me so go blikam. Po so go blikam duwecho, jay bon sa wala, tame melelin masanong gol, jay sui kala, ak jay kilang, wiyapan aramaste, Israel, de yadarael, so jay bang kilang kalawo, jay bang kilang fruits kay de kalawo, Wan patako ko sangya, ako sa nampuk sarawi. Wan patako wo kitala ramas sang suwetong mau so chepa nosa makaitek sa ko plikam sapul mangkot masan sapul mangkot haramas awasa Paul warning here temadi okay sign in the monanso aramas chocho bang sela rail puson aramas chocho bang malikila tama ke child chong rantrio aramas chocho bang malikila karaja anso koros kapaka ngay ichapta niya ichapta laibay ko saya tuan ay kailangan tangen ko no wong o yay pod. Okay, karde mangkakela kay yuk.
and so makapangaluchala the wrong silly te songan akamaya be the basili ave udahajawasa ngen ka dong kawela kemela prak ngen ka kailongi child te patang mor soju chai ka patang seli okay masan armaskan so jonok mall up the moment ne clock magatel dark ti ki ang aramas komor the whole hell loose break loose okay ikaraban aramasavan kailongi komuyongo aramas mesujiyang mor soju Sitem bante dongen ren kailongen gechel bogechel patangi me melelo armas man ban rong me anana kolula wilia kap bebtaisla pongen sarawi ang kochelong poyen kak sosa yangi wewe ke buk sarawi abanasa isme so goblikam eso jaban ko so sapong kaitek pwini sarawi me so goblikam aramasaman me patapatak ligam buk sarawi. Okay, mesucha patangi Jesus. Hallelujah. So masani wasa, but you watchful. Tamen tago watchful. Ako wana chay ban pichiti. Okay, chay ban pichiti akoy. Ako say yang sabol ma disciple. Ako chachan song ka we sili kapelu nan mwe wet aramwe yo nakir. Ako chay lan sa word. Same thing. Iminda fuksaraw wana waksang masan chorus injungti abeong di chorus eong di chorus okay eong di chorus so kasi yung go watchful to which kaso mau katete mau masamasan okay endure afflictions diluwi panam kapal Okay, dama kamo pang kapal, ageng kakela kay kachela. Karada niyaw keng kapakap ki, my God, uyaya yan mau. At dama kapang kasik. Okay, makamuyo ngoy karasaba aklabala. Kaya joga dame ayarida kraisa ayaklabala inanes juga kosang. My God, so saya kisanya aklabala. Dama kapang kasik, makawana pang kachkido. Bebolo wan rose. Nan lang abang gotki abang muitong songkan maban stir up aklabalabong porta abang muitong okay ngen south kena tangga child kauno kan muitong korusya nasong data position yourself kete mo kitseli bilbalian kasaleta aklabalab nasong data nenella ang got kalangan kiyang komita melelelia. Okay, kaban job kalap ko to akap sapeng gumo kalap ko to akap sapeng gumo kabang puruta ka wuklar kabang puruta ka salati arak labalap. Okay, so asa macam bakre ngot megot balia pao mabangking godo wegi kaita balia bab may mo karasa bayu yayar may wiga pakap may got yak labalap kisanya Achaban da jabi yasang aban tatong megot imendati endure afflictions doja megot me poke you me takayuk seli okay como yo ngoy atrapogo da ja pareikita mongot pareikita nan me melelo po songang koras me tokay ki chalap tiliwi ba kakela kala atral character abang kay buyedi patient abang kay buyedi activity okay, abang kay buyedi wan ngen sarawi pagjay balian klang Satan so jalimbak so abang atak kutel pagjaylen sapengi wan so jalimbak ansa me atangken kajay me ko chal taja nenelaw dreng kapakap wan court mo yesan salta ewa solamente literary child. Puewa literary child. I one quarter na puti. You wanna take and call turning around. Okay, turning around. Just a joke you go all jow ye. Perseli and wasang kautangkan. Kajan tindang court. Weapon chorus message and pankataroto. Como gojan bukitala. Okay, ako doon. We are yes celebuyen. Akalabalabuyen kango diyen tipata. Apo amupuko ay puko diliway ba masani endure afflictions diliway kabay iwewen kabay kam lopo ke diliway ba pwegi nanam diliway ba kupurang goto ban badidi kupurang goto te kamakalin goto ban
padidi. Te sawasin gotaban padidi. Imoma. Kung song koras mo ko tong kawig chela. Karadaway kong complain. Dami mamawo. Iso lang like kapunot kater. Aga coach we use ewe urel. Puen kamawi komila. En kamawi yola. En kakair kitrata. Puen chanane endure affliction. Chanane tilwe ba. Puen sa me chat tilwe ba. Chakologolo trata poson. Kauno banda. Okay. Kakta tong kinok. Okay, machakan tilwe ba. Ego do chabel balian. So chabakeo. Chabang yoga pagabang goyer taolok. Puso chamekot. Chamoy tango and the dongi. Puen kagera ta chay puso na masani. Do the work of evangelist. Tayo evangelist. Roko to aramas nan buing court. Jesus we a low kun gitail me sapal. Nan son isakisu. Obil we kapagap ki iraila kan me bango to ng poson wood sang nanachail to talk. Okay? Karada muidang Jesus one sabon makapagapen en sansal recha niya chaypan nanti yang lalabato baik o endor kapaya takupura chay koranyang lelsal durrena ramas we oyoraman and rapture. Okay, oyoraman ta rapture tuwan kauno a pangkotsto kotsnan tabok kachal pebuk talare durrena ramas oyoramanda lela ramas me bilsosa nirail puksaraw yap one kalangan en god tame muy tang ki oraman kan wiwi e pangen nan ngana child yeramen so ka tila nge child tuwe li lela pango marabel pangatara wibu e pante e papan kodo ol kamodo nan maduri saklema yet remeir ap niralam kotur takot lam tur ngen sarawi aude komida aude yada anso koros jaban rong koranitan Christ Kristo chana bata jarma chama merle ka bambong chaban yang gogola pokita achamor amasan to token librapo amasan ko prong court and ka poida anso koros rechail okay anso yeme chebia that deep yeramen muitan tipo en poidrecha chaibil porpana lakap abaliela tarano mamiara masme kakansens wodi nanchiang rabaki ta nanchiang kolda mamiara mas kabilinsens wod ba song troyo okay so data pongan insens wod ba na rama soja so data pongan insens wod makja solang makja muidang e Jesus at no so data insens wod ba chebang wat story in Jesus kan chai so joklang atakan bak makre na ramas pogita epokong rel okay epokong rel so just feel me ho it cut to make things right epokong rel epaba sama nan limbak pweki God is love okay so abana palong ke chale so jan ki karakteran god hak chela puye papa god puchay bangken kokonen popan so koras nan son tayo silisak tayo and so me Jesus katarala warango rangola wato aral chungol mengkola nisto wa peteta wato tamara bansakan abo koskoseyan lian Samaria mo wasamo koskoseyan lia ministerong so eu story eu kaskulturor mo tamimen wato anso merakoto bwegi apata naka kalokong lia anso rakodo sa nistuwa rawato tama pwegi masana yung rangola rabaki to tamraban sakan tamraban kang apan sa mewarango proto Jesus masanime my food and that miya kanay mga magmail sojasa iray kilang pa na miya ka mga hayar okay awit masanin na sila sa payo my food is to do the will of my Father and to finish his work. Okay? And tayong warango, niyarel mga nungan kisili, ko sayang mga miyama ko to ka mga. Amasa niyong rel. Kanay mo nga, may bangko sa isang salcha, kanay mo nga, yiyang kanakela, an samaya totok. Okay? Istu kaya kanakela, yen buya, an samaya totok, o yen kanakela.
Okay, so mi man kakela kayong kachal pongpongwat. Kachal kan me so long, chay sukak me mayro so kautila. Machepa na sa machay me mayro so kautila, ngayon saut purpura. Nga chala nana purda, watchful, nana chay prayer life, nana chay kay sisol. Lang, makchaban dosang kay sisol. Chabang gan matawa tahadrak, chamatawa me challenge. Amak chabang kalap kay sisol, chabang look forward to, tuwacha chabang gan men kay sisol. Isma kito angi yote, kay nang bao, Kauno. Piltuwacha, okay bak, asame, ikoy kalok, stui nangi, okay? Jabarbarangi anso koros, stui nangi, pangaki, gis such a mood, I mood to low, that's a step. Daja kako ipuya sawyer makuporong court. Chana na mo dunga wiye kapag kumayang Ngoangki the Bible study. Kuporong court. Chana na rapaki ya sawyer kuporong court. Ariyan sa mo daja kako ilale. Kauno kan kito angi. Kauno kan kito angi. Ama chaypan suches kako ilale chala wiye matamatawa. May bawnya deso. Ngayon sa och piripirab. Ngayon sa och kan chaylen wiya. Taxeli a chay maliel, puk chailen double-minded, chailen sochokak yang kosoy doing Jesus amasani. My food is to do the will of my Father and to finish His work. Okay? So, may kakela kayang kitra, niya chay matkatropi chay dodoga chay sukula chay panay, and anso koras mimina na chay matamataw, my food, kanay monga. Tamen tako food, well, Chagan mga po chalang kela ilta. I mean tindaki, I can refresh to serve God is to do it. Apo may ban, mimi on the sideline ngay wiya pilipilan, oy bang wiyama mo, oy bang wiyamo, oy bang kola mo, ayap so chokak, mali laban turin plan, nang naniyapan, pepere dito, a carnal, such a fire. Carnal do cha mixed feelings, kay faith. Ap niya cha ipanda cha sokowe. Komen wiya te so, komangi kuparangkot, uta cha sokowe. Kauno can refresh. Imenda ke my food is to do the will of my Father. Monga tame wiya yang palwara mono palwaray, a refresh, a kakela kala, chakan monga. Magcha mga size, magchala pala tungalo way o laut, chagan men mayer. Okay, magcha mga way ni balance meal ni ichait ni paraslu, okay, nimpil way laut. May pangapang ko ipang kilal pasangkay din. I karabawa me Jesus masaniki. My food, kanay mga yan buya. Tatawakin samay o yung kanakela. Hallelujah, praise the Lord, yes. Kanakela tolul, Mr. Bernie, kanakela tolul, kanakela. So kela pa na child, kaya Kauno yelo polopki. Apo konuk, a konya, niya tapan sokowe, apan saunongay. Apan saunongay. Tuwa chachay kapaka. Chela sayo majibang kapaka chay bisok sili. Mata-mata ko mayan ulama sayap kapag naglok magchaw dapat tampasan siya kapag Kauno can refresh kabil kapag pero makakuna ko ngayon sa raw kabil sa lakakuti pagkita Kauno kan dapat sawasa atrapo ko atrapiata atrapo ko suko ilala iwewen long suffering pagkita kinsene ay dapat wiya anyway Kauno kan kisi-kisay ka child. Yes kalangan ng kuparamay kang karusya. May the Lord bless you all wherever you are in Jesus' name. Amen.